Para pemiarsa sinareng sam yen manut daging tatu ceritun wantah maosa kowe tenan ide sang mah resi perannya sampun puput lebih sejoning daging tatu mapus Godam resi den winten cios pesengan idene punika wantah ide sang mah resi Godamo telak ngalarang ajaran Brahmo di sejeron ngideng margaya Sudarman kepanitan itu wantah lebisan itu nguning indik daging darmo kepatutan mangken nangon suamadi cerita yang titiang nemangkin linggih ide sang mah resi malih ide meduwe pucuking citu jaga ayat nangun tape brate reng tua kadagang sanes suci ngin indik genah hideng larang tapu brate wantah irike ring tukat ganggu suci nuju dina yang malih ni makin risa sampun nuju dina sane kaping pitu ide ngemargayang sudarmaning patut sekadi sang maraga pandita kanjen sang yang indro di kalan nuju dina sane kepastike
dur dina sane mau tamu tanduk hidup yang indre ngararis tumedun nganu jalanan tuk keluihan ngenini-nini tapu beratani desang meragu suci ide sang maharsi punika ngararis ke paice ulih ide yang indra dados rabi sanggotamu dan intensius paican ide yang indra pemakas ringi desang maharsi suci wanteh mau pragayang wididari dur luih ing mau tamu mang dene side ngiringani desang maharsi jangkep ide ala kerabi ria sampun labar yoga yang nimangking di sesampun ni puput ide sang maharsi ngemargayang ninian tapu beratan ide dagat ledang kayun sang resi jalaran duk paican ide yang indra mausan negar gitu kayun ide sang maharsi preside antuk ide menampe boleh pijar sang yang indra yang garite kayun ide sang maharsi ariandu kan sampun preside ngemolihang paican ide yang indra widya dari sang meragu munine punika wanteh mukpawakan wididari ide sang nereci puspatan ini rare sang rasi ngabakti
Jalaran nantuk keledangan kayun ngerarsi desang mahersinya kupang karekan ngaturang suksemu ringi desang yang medua luara kukus arum di sejeroning desang maker singaturang suksemaning kayu keduluran antuk kukus harum di kalaning ide ngaturang bakti muas tu muas no sang yang inrau mujalaran antuk kukus harum nih punika ngeraris kawintenan anggan linggih ide yang indra punika musna ide di kalu punika munggueng yedo carita yang tidia di sesampuni musna linggih ide yang indra kecarita ngararis rekisang kekalih ide sang resi gotamu pingkalih ide ni Dewi Naraji cerita yang titiang niwangkin ri sesampun nikuput parindiki punika ngeraris ide sang kekalih ngungsi pusrama